October ni nga ni ane BJ Zaute official YouTube channel clear tu le ngai tu hai po athar taken chi bai kabunok chewa chun channel subscribe lo hain lungun si taken mi subscribe pek dingin in lungun si na tharin kahang nge na ni fam ta pulal ming thang ranga te afam changna turpuina ralna sum voizan ni chena ei dong cho cheng sing khat le za athling ta petu hai po lungrit taken in chunga lom thu ka nang shrila penum tu hai comment la pek thai jingane ti kha ayang suklang nok ni sin la comment section a pek thai na number gpay number ayung suklanga hin ing tiklai kom in long pek thai jingane ti chu atharin ei lang shril nok ni sin la chun voijan chu chanchin thar ei la khom he du thu asam rak noa athloma chu le chun hi chanchin thar ei la khom hai anga ngei suklang zawa hin Dr. Thanglung School kaina ti manga Dr. Vandal Lin Thuzik suklangna ayung nei sading ane Tlakadani thumni chu Latin separation day tia in serdingin kuki in pi Manipurin in tri tirna thusu ka sim meite han kumsang ha som ni pathum meini thumnia in thok kuki hai chung ralpui anrel khumna le in zomin meini thumni hi kuki in pi Manipur KIM chun separation day ti in alo pung takha ane chun committee on tribal unity ko tu in kumsang ni som ni pathum meini thumnia in thok thatina ani thumni chu Remembrance Day tia punga inser tu hin separation day tia an kodan an thlak nok ta chu kuki in pi Manipur KIM chun ko tu malak na chu lom umin enton thlak ani atia chulein kuki in pi Manipur KIM executive meeting tarik ni som ni pali tharam nia an neina resolution number pathum na dungzuin Latina ani thumni the third of every month ni chu KIM ma in thok thusuk thar a nok ma khat separation day nia in serji lakta dingin rem atita hile in zomin KIM in thusuk asi mangin Latina ani thumni chu separation day ti in thatakin in serseng dingin district tina kuki in pile KIM ma in thok mo phurna pega CSO han lungril taka ngai poimowa mala dingin in ritirna annei hi thusu kuki in pi Manipur in asim he nampui thil tum malak na ane ti ria thlop seng dingin nge na asim ngal ane chun hi thusuk he kuki in pi Manipur chun kuki in pi Churchanpur kuki in pi Chandel kuki in pi Kangpok pi kuki in pi Ukrul kuki in pi Tengno palle kuki in pi Jiribam noni Tamenglong haya thoitu president le secretary hai cho atrul anga ma ladingin an ritir ngal ane chun separation day he rung taka in share ani theina dingin Kangpok pi le Churchanpur in kar injin in lonna lampui cho jing tarik ni thumni hin khar ni ngate Manipur Thlangram Helpol Ministry of Home Affairs le suspension of operation a United Kuki Liberation Front UKLF Pol chunga Chandal District SP in ground rules bosi in sin atho zani tarik changer nikhat zan khan Chandal District Saijik Bill sunga M Gamnum Khwa Chandal SP Dharmendra Kumar IPS in Roina Nuya State Force e manizat haicho Chandal Sarkar le suspension of operation a Thlangram Helpol UKLF hai thoitu pakhat chengna in anruna police han mi mantumin khosung anlut thu rit ani charen khomi pui hai pung khomin buina alo suk met ane amiruk chu mi hrim in sukna le in suklim anumna Chandal SP Dharmendra in SOO group rule bosia ma alak na chunga UKLF chun natakena dema UKLF thusuken ashilna Central Sarkar State Sarkar le tripartite suspension of operation agreement neya UKLF thoitu pakhat le pol chunga Chandal SP Dharmendra Kumar thil tho he SOO group rule bosit na ane UKLF Polin SOO agreement sui an kaya in thok voisuni chenhin agreement hi in za takin auma kuki zonau hai political demand sukpui thling ani thaina dingin felfai takin ma alak jing ane Chandal SP Dharmendra Kumarin SOO ground rule bosia ma alak nok ani chun enli mei tanong kante chun Chandal SP Dharmendra Kumar hin hingang thil an tho nok tanona dingin tu ta truma athil tho ahin mo phurtu authority hai cho Chandal SP Dharmendra Kumar le atim hai chunga action langai ro hai se ti in SOO nuya UKLF chun Chandal SP Dharmendra Kumar IPS chunga demna thusu ka sim ani
zani nilai ni khan dam taka anin sunok na dingin tia misul han sum nui som an sung hai kuma demand thoa an thren mangmi pani hai cho Thoubal district Lailong police station hum sunga dolai thabi kho sunga nga farm pakhata Manipur police han an san su Manipur police han report andong an bozui angin misul han an mi man hai anin khur puina mun nga farm da pui an thona renta nga mi pani hai cho san suk thei an ne chun misul hai la ya thangve mi pakhat septu karong khumi Mohammed Sultan Ahmed kumsom ni panga chu wai thau pat muna police han an man ama in thok Aadhaar card le mobile phone pakhat le DDBL silai mu panga hai cho an man sabok ane Sultan Ahmed le an thurul pui hai cho man an ni wat thaina dingin police in thei topin ma an lak jing ti in Manipur police thu sukin ashil voisun khan mei te hai chengna Thoubal district sunga nu mei pakhat thisa rung mu ane tu ta trum Manipur phairam sunga tuilinin afen ningai dinga ring nu mei pakhat rung mon seta cho Thoubal district yairipok koirom khwa mu ane arung hi amon seta em lein a melding om khom hri thei anitano athum in bela in thok en chun meite hai ningai dinga ring ane meite hai he nam lep ler tak an ni lein tuta arung an hunu khom he hur lep ler na thil leya that ani hnunga tuilin remchanga manga arung he an pe ningai ya te ti ringa umane Ethiopia rama bigin chimlein mi som thum paruk anthia mi zani chung lim anum bok ane zani changer ni khat ni khan Ethiopia ram menjar senkora arti Meriam church bigin labolzo lo pakhat achung chim thutin Saint Mary hun in serdinga thang me pui in khom hai raya mi som thum paruk han thina antu ka chun mi zani chung hai limna natak antu district police chief Ahmed Gebiya hu in ashildanin limna tuk laya ngirmun in rik tak tak an tam lein hi tuk si tuga thizat an pungpe aring thu ashil election commission chun data thar asimangin Bihar state sunga voter list in thok mi nui somnga hai ming lak su kane thathum sung special intensive revision nei ani zovin Bihar state sunga voter list in thok mi nui somnga hai ming lak su anita limta tholenia election commission in data thar apek suk danin khamha SIR team dan angin crore 7.89 ania tu hin data thar dungzuin vote thlak theimi crore 7.42 annita hi revision he limta jun ni som ni palinia in thok thataka bozuinok ani hnungin 6% chu vote thlak thei loading ti musuk ani hnunga data report thar simani ti in election commission thu sukin ashil hunghlung ding jing chang erni thumni hin separation day ani le inzomin meitei hai kuda thina tu khai sung hai kuma jangna domna pek ani lak angin jinga hin wall of remembrance tuibung huna separation day mang huna jangna domna avoi ri na sem ningate asama markhu hai laya upataka sil leirikho dima hasawa umcho ankhu anhlutana in thok kum zarit athingna le inzomin zani khan lungphun na hun churo pui takin an mang hi huna hin asam ramle mundang danga in thokin nam thui tu hain ubin sil meu thadin roiro pui tak an thre ane leiri khu hi kum sangkha zanhi sompalia lutran ania kum sangkha zaku somni pali in tirkolin thang in chanchin tha phurludin sangkha zaku somnga paredin leiri khu hi Christian khu alonita Dr. Thanglung school kaina huna Dr. Vanlalin Pulamte Marnam Patia ko lakle Father of Mar Literature Dr. Thanglungin kumsang ka zaku somni palile somni paruk sunga high school alo kaina le metric private candidate kumsang ka zaku somni pakua alo pasna school silchar Gov HES school September ni som parade sang ni somni panga khan kavalenga lekha thim tuma lungril lut taka class alo lak lakna pindan nge ya thungin alungril omin trompuya ngai tu na mitla sangkha zaku somni pali huna kira kasung tu na velcho don asuk sei ngeyel a hi school run sung pindana hinmo senwon naupang thanglung tia an lo ko lakhan kum sangkha zaku somni pali lai khan zik fungchela trun alo rel lakcho tia ka ngai tu chun a hlutji ka rida P Parbin Sultana Laskar Principal Silchar Gov HES School kan mu puya Dr. Thanglung Mar nampa
asikul alo kaidan haile achanchin kasila angai numin alungril anhe le doctor thanglungin sangkha zaku somni pali le sangkha zaku somni paruga class alakna attendance register hai record dang aming umna hai kadit thu kasila athei anga mithang pui anum thu amisila kalom lebok ani silchar khopui he mar hai ta dinga khopui poimo tak ani martong manglaya metric polsom pass masatak doctor thanglung school lo kaina mun le metric apas na mun ane kumsang kha zaku somni pali le sang kha zaku somni paruk sung khan doctor thanglung father of the mar literature khan silchar government boys high school sikul alo kai laka kumsang kha zaku somni paku khan martong manglaya polsom pass masatak nidingin hi school in thokhin private candidate in second division in apas ane doctor thanglung kha sang kha zaku panga in senvon khwa apinga senvona in thokin in fe pona har sattaka fe thlengin silchar khopuya school akaya kumsang kha zaku somni paruk khan pu hl sela chu silchar lekha in chuk dinga aju fe lai chun silchar golf high school kumsang kha zaku somni palia in thoka lo kaita thanglung le khuma aju muwa hing hun lai hin manipura in thoka marnau pang vairama fe nei thang le singa tino chu anni chau hi anne vairama ma thlangwa lekha in chuk aju mu chun entum misang pasal tha hai an sin lungram chu maksanin thlangting kolrona anlima ei ram sanin rinum ando nangni misang pasal tha hai mar thlangpui ei ram khi entu zopui solang parkar ngaklan dolai sik tui ang angak cheu ti hla hi aphukta ani pu hl sela in hi hla hi bumasa a simin sangkha zaku somni paku khan anchun bok ani senvona in thokin kealon in tipaimuk atlunga tipaimuga in thokin silchar panin longlenga in tolin sartuine kai thlanga tuirong wadunga langseya in thok senvon zopui thlang dumzuya in langthlir jingpumin entum misang pasal tha hai ansin lungram chumak sanin thlangting kolrona anlima eiram sanin rinum ando tihla asaka tuirong lipui dum zoi chunga virkli in leng dil kara anin tolji je hunding haidam rautlan kasung tuna kamuchangin ansul nungzuya einam ta dinga ringum taka sin thodingin kalungrila kantim nok lak ani martonga lekhabu tam tak nei chu achipui mar hai ta dinga trule poimo tak ania ngayin kumsang kha zaku somli panga kha lungthulin khwa a umlai mar literature society andina lekhabu tam tak asuda namchangkang tak ngir muna achipui hai chungkai pui chu athil tum lin tak hailaya pakhat ani athil tum a hlot thleng thaina dingin harsat taka alowin khol trok cheng sangkhat zet chu mar literature society in tran na dingin alowin hlan ani khang hun lai cheng sangkhat chu tam tak ani voisu nang huna hin chu lak i mani zat ni tanga te martong manglaya polsom pass masatakin apas na mun ngeya university assam university noya affiliated college hai martong inchuk theya ayum he ahlule ane abik taken guru charan university silchara mar department honga martong inchuk theya ayum he ei nam ta dinga rohlu ane barak velia hin tribal nam antam veile martong char inchuk theya he makti chang kanei lak ei nam pa doctor thanglung in government boys high school silchar lekha anchuk laya dan ding sung tuna mitla ka sung tua ka muchangin tumruna le turselna ami peklak silchar khopui hi india ram khopui tam taklaya marnam ta dinga khopui poimo ania india rama university tam tak hailaya guru charan university silchar chauhe mar department umna ane